Na narua akirikuria mwana ndagitari na kwithirwa akiritana aciari itumi mwanya mwanya biria bitumaga mwana muni akaremwa ni kuria buru. Nga tutegera tuona ndikino ntwana bama betu barega kurebia kure ukethera mwana na akinyitie gitara kura indi oroba Sunday mwana ukwa karega kure kana uri arare akwambiria kwenda bia kure akaregana na mantu je bia kure wane ana betu tugere ana ria bakinye gitara kuthithirwa complimentation nonto tugaga mwana ena meri etantatu ya mbere etantatu nonku ake kwagithagia ntwarumwa indi kuma meri etantatu mwana wetu ambirie kure na ndi iwe tumita complementation nonto atu complement breastfeeding lakini mwana kuno thero eri jabwega proba Sunday ukethera mwana kinya wa miaka inyaja mwaka jumwa kana miaka iri mwana oroba Sunday akurega ikure ngene tutegera tona ibi tuma mwana arega kure into kia mbere ukaje kwethwa irio biro kurugira mwana oku wimurugira irio the same akarairija o irio o biria warugire January no bio twenderea gya bio mwaka December au ukethera mwana oku airega kure irio nonture mwinyana ibambo ekaibia kurabira to barugira. Take an example nyaja ugetha iji ukero na ndikureja muchere ndengu Monday to Monday actually ugakinyia mwe inyagorege irio biria andi nyatu yana gintu kia mbere kira gituma wona ana betu bairega bia kurea ikutha wirugara mwana ku gintu kimwe akithuru out jamono muno ana baba nini ukethera wikara wimurugaira mari wikwachie nyani kirenge nyani gituma nyani kirigo nyani ukethera mwana nande arire irio bimwe mwanka na mbwekere ibio bangi betu twamenyerio kurugira ana betu irio ake ntuko chonde no twikiri irio mwiko yani utumba kurugira mwana gintu kingi nyarugiro ka musere na kantu kangi inyaga kima kinyara inya samaki na mwana inyo monene irio bira twabarugiro bakwambiria meri 6 no bareja mwakija bia na miaka iri na ndukethera mwana na mbwekere ni irio biro kuruga na mwana wetu tukara tureja gintu kimwe ikiona bana baraba ingi waroma irio bia obo barugaira ende ukeja umonjithia urio bienu biburugite umonjithia inya na gasiko kindogo ukona ibia kwenda bia watu bienda no ntoro birugite nirio inya bitirika kyo wona baraba ingi twenenkera gakuroka na ngurwe irio bia mwana toteriza no ntora birugi. Number 2 ukeje kona mwana uku ate korea kingi na kyo no etherwe ajitwe mwana no etherwe ajitwe for example aketho na mweba no arege korea mwana uku akeja kwithirwa ena into jafango cha kiu no arege kurea akeja kwithirwa na acid kiu no arege kurea akeja kwithirwa na H pylori no arege kurea na akeja kwithirwa na into ja infection cha maumao no arege kurea ko ukeja kuona mwana uku akurega kurea no umike cibitari etaga tegerwa na kingi na kio mwana no arege kurea especially acuma maigo ukethera mwana atikwenda irio bibiumo indi into bia kunywa na kunywa bwega muno riu ituga mwana aka ukona ena ndadiri jaiu na atema igwa kuma na igwe cibitari ategerwe imbi utuma arega kurea then bungi na bu akaja kuthwa atema igwa ukeja kuthwa nawe ima igwa kuma no withere mwana no arenda kunywa into bia kunywa aki kana bi soft indi bibinge bibiumo bi akaregana nabio no ntuba maigo na maigo najo mwana atitura au akirega kurea muthane withira mwana atia kuthiria meri 3 4 5 no maigo ne gitare kai ukona mwana achokera kurea kairi na inyawe ngono utege ukona makamburu ija kuimba konde ngena turugire ana irio biria bie palatable delicious sumptuous yummy mwana arugiro bibi kwereka irio bitariritwe bwega inyawa aruma akaigwa kwagamia kanywa aruma gichiko kingi na then je unyange to ugaja gutegerwa kira kingi kiumba gutuma mwana etherwa atina appetite.